Žodį, jeigu klausimai bus po pasisakymų, Andrių Almanį, kuris yra Lietuvos kariuomenės atsargos kapitonas ir paramos Ukrainos kariuomeniai organizatorius. Ačiū, laba diena visiems. Jeigu dega namas, visi bėga gesinti ir niekas nežiūri, kas užima kokias pareigas, kokia ideologija. Lygiai taip pat ir dabar dega namas mūsų kaimynų, mes visi bėgame gesinti, kaip kas išmanome. Ir aš, ir daugelis kitų žmonių, ir taip pat čia sėdintis, įsijungėme šitą reikalą į paramos Ukrainai, Ukrainos armiją reikalą įvairiais būdais. Jeigu trumpai apie save, įkūriau Facebook'e grupę, kuri vadinasi Lietuva palaiko Ukrainą. Dabar jau ten yra virš 6000 dalyvių toje grupėje. Per tą grupę susipažinau su daug nuostabių žmonių, su tokiu kaip Vilma Valiukevičienė, kuri čia sėdi ir kuri tikrai yra labai aktyvi Ukrainos palaikyti ir Ukrainos kariuomenės daugybė sykių buvo Ukrainoje, Maidane ir Kryme. Jos dėka teko ir dar su keliais bendraminčiais nuvykti balandžio mėnesį į Chersono sritį iki pat Krymo pasienio, susipažinti su vietiniais ukrainiečiais, kurių keli čia atvažiavo ir tikrai, nors priežastis ir tikrai tokia sunki ir grėsmingai, bet džiaugiamės susipažinti su tokiais žmonėm, nuostabiais, su kuriais galbūt per visą gyvenimą netektų susipažinti. Tai kaip sakoma, nėra to blogo, kas neišeina gerą kartais. Va, ir visoje Lietuvoje renkama parama, daug tikrai žmonių organizacijų renka paramą ir kiti net nelabai afišuojasi. Ir jos, aišku, galėtų būti daugiau, bet kiek tenka susidurti, pasikalbėti gana nemažai yra. Ir prieš kokį gerą mėnesį paskambina man vienas pažįstamas, tarnaujantis Lietuvos kariuomenėje, jisai nenori irgi taip pat kol kas afišuotis. Sako, ką daryti, juk negalim taip sėdėti. Aišku, negalim. Kodėl jis kreipėsi mane? Todėl, kad žinojo, kad domiuosi tais reikalais, kad buvo išvažiavęs. Ir va, jisai pradėjo rinkti tą paramą, organizuoti. Taip pat labai džiaugiuosi, kad įsijungė į paramos rinkimą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus skyrius ir visa sąjunga, kurios atstovas Vytautas Račkauskas taip pat čia sėdė. Surinkom ir finansų kažkiek, ir visokių daiktų reikalingų, net 3 mikroautobusiukai išvažiavo į Ukrainą. Bet tikrai noriu sakyti, čia tik tai menka dalis visos tos paramos ir viskas vyksta. Kodėl? Todėl, kad reikia. Ir aišku, kiekvienas iš jūsų tai puikiai supranta. Tiesiog reikia ir viskas. Ir priešas prie vartų, prie slenkščių, ką gali žinoti, kada pas mus gali ateiti. Geriau padėkime ukrainiečiams, negu sulaukim, kad pas mus ateis. Aišku, galbūt tai skamba šiek tiek egoistiškai, bet irgi iš dalies. Tiesiog, bet kokiu atveju mes jaučiame vienybę ir dabar jau šitą paramą jau trupučią kyla aukštesnį lygį, jau jeigu iki šiol vykdavo stichiškai, kaip ir Ukrainoje, čia pasakoti, dabar eina jau kažkokį jau koordinavimą, atsiranda grupės, sakykime, Blue Yellow ir kitos grupės ir jau kažkoks koordinavimas vyksta. Tos paramos gaila dėja, bet tikrai reikės labai daug ir nieko čia nepadarysi tokia situacija. Taip, dėkui Andriui ir dabar kviečiau žodį tarti Vilma Valiukevičienė, taip pat paramos Ukrainos kariuomenėje organizatorė. Mes turim suprasti, kad laisva ir demokratiška yra tik ta valstybė, kuri saugo ir gina kitų šalių laisvę ir demokratiją. Štai todėl aš esu šalia Ukrainos ir būsiu ten iki pat galo. Ir mes turim suprasti, kad mūsų laisvė, mūsų šalies laisvė taipogi nėra savaime ant obels užaugęs vaisius, kuris ten būna. Mes ją susikūrėm, mes ją išsikovojam ir mes turim ją saugoti kiekvieną dieną. Padėdami kitoms valstybėms saugoti jų laisvę, taip pat mes saugom savo šalies laisvę. Natalija pasakojo apie tai, kad jų kareiviai, jų žmonės žūna dėl to, kad neturi šalmų. Kai vykau į Ukrainą paskutinį kartą, jaunas vaikinas atvežė šalmą ir paprašė jį nuvežti Ukrainą savo draugui. Tiesą sakant, aš nelabai supratau, kodėl. Galvojau, tiesiog tai draugystė, nori perduoti. Tačiau, kai nuvykau Ukrainą ir pašnekėjau su Natalija, aš supratau, kad žmonės žūna todėl, kad iš dalies mes, demokratinės valstybės, nepadedam
Aš suprantu, kas yra teikti karinę pagalbą, karinę techniką valstybei. Suprantu, kas yra, bet kaip nepadėti į šalį įvežti šalmų, aš nelabai suprantu. Tai čia tokia mano kaip pilietinė pozicija, ta prasme, aš nesu politikė ir tų dalykų nereguliuoju. Tai tiek iš manęs. Ir tuomet kviečiu žodį tarti Vytautą Račkauską, kuris yra Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys. Noriu pirmiausia padėkoti Ukrainos delegacijai, kad atvyko mus informuoti apie įvykius tiesiogiai. Ir mes esam sausio įvykių dalyviai. Mes, kai matėm Maidane degančias padangas ir rūkstančius dūmus ir šaudančius snaiperius, mes viską tą pergyvenom dar kartą. Ir mes žinom, kad sausio įvykių metu labai daug ukrainiečių atvažiavo padėti ginti šitą parlamentą. Todėl jautėm pareigą padėti savo broliams ir dabar. Sausio mėnesį, sausio 25 dieną buvo Vilniaus skyriaus visuotinis susirinkimas ir iš karto kilo iniciatyva paremti Maidano kovotojus piniginė parama. Ir mes perdavėm 1000 eurų, tokią simbolinę paramą, bet tai buvo mūsų skyriaus narių, kuriame yra apie 260 žmonių, praktiškai metinis mokestis daugiau kaip 50%. Mes kiek galėjom, tiek paremėm šitos kovotojus. Dabartiniu metu su atsargos ir tarnaujančių karių parama asmeninė yra renkamos tos lėšos ir vėl buvo pas mus toks susirinkimas, mes vėl suaukojom apie 2000 litų, tiesiog per vieną dieną, per porą valandų posėdžio, kad vėl paremti ir šiuo atveju yra sprendimas, kad reikia tą paramą ne pinigai siūsti, bet daiktais, amunicija ir yra noras toks, kad tie sužeistieji, kurie guli ukrainiečių kariai, už tos pinigus dar ta parama eina, piniginė, juos aprengti uniformomis, batais ir kad jie į tėvynę grįžtų pasirengę vėl ginti tėvynę ir jaustų tą mūsų draugišką paramą. Bet tai dar ne pabaiga. Mes ir toliau renkame lėšas ir daiktus, nes kova dar nesibaigė. Ačiū. Tai ačiū. Dabar galėtume pažiūrėti galbūt filmuką, kaip vyksta tos gynybos organizavimas ir galbūt Olegas Šedevskis galėtų daugiau papasakoti, kaip teritorinės gynybos bataliono Sarmat atstovas, kaip iš tikrųjų vyksta ir organizuojama Chersono srities gynyba. Prašau.
Так, ще питання. Взуття? Наташа. На этой неделе заказывала. На этой неделе будет взуття. Це ще більш-менш все равно. Я начальник склада запчастей. Мы что есть в наличии, я вам честно скажу. 8 банок краски и один пульверизатор, яким красить нельзя. Все, більше в мене нічого. У мене один ключ, що заводить машину. Коробки тому. Ідея від початку така була. Хто хоче сам допомогти, треба було такий мати центр, який би акумулював інформацію, де є потреба. Нам виділили в обласній адміністрації кабінет і телефон, лінію телефонну. Ми зібрали волонтерів, встановили чергування і чергували по 12 годин кожен день без вихідних. І це спрацювало. Ми провели переговори з обласною адміністрацією і з губернатором підписали меморандум про співпрацю, про те, що така потреба є, і що ми і влада, і люди, і громада об'єднуємося для того, щоб організувати посильне забезпечення наших українських військових. Ми створили ще наглядову раду, як і належить, до якої входять доволі відомі люди у нашій області. Вона складається з 9 осіб для того, щоб ця наглядова рада вирішувала, куди витрачати зібрані на рахунку гроші. Потреб дуже багато. Люди наші військові не забезпечені всі особистими аптечками. Багато хто не забезпечений бронежилетами. Це теж неприємно. В чистому полі облаштувалися зв'язківці, і в них жодної рації. От в сучасних умовах. Так. Ага, берцы. Курочки 41. Да. А вы у нас... Юра. Да. Здравствуйте. Заходите. Наташа. Так, ваша форма. А вы как, в руки? Ну да, мне до машины донести. Принимайте. Ага. Спасибо вам. Все? Прошу. Спасибо большое. Всего доброго. Коли почалося вторгнення російських військ в Крим, у нас тоді була дуже така ситуація ще гостріша і небезпечніша, ніж під час майданівських цих подій. Тому що вторгнення на територію області нашої, Херсонської, тоді було. Вони кілометрів на кілька вглиб нашої території зайшли. І тоді для багатьох людей дуже реальним стало питання до себе. Де ти хочеш жити? Хто ти такий? Смысл в том, что не совсем мы уж такие бедные. Ну это слава Богу, Тем не менее. что вы здесь. Дело в том, что военных есть свой
свой армейский минимум, который должен быть. А то уже дальше это считается как... Ну, приборы ночного видения должны быть, это в минимум входит. Да, это все должно быть. Ну вот. А и где бронежилеты, и каски. Ну, куда смотреть? Ну, в объектив. Чей? Мой. Спасибо, есть, да. Спасибо. Спасибо, ребята. Так, Володь. Да. 20 лет в войсках, то есть добивали, но они не убили самое главное. И стержень, который внутренний есть, он остался. Ну вот, это самое, Хотя нас перевооружали, реформировали, реструктуризировали, и все остальное это можно называть очень много всякими словами, но тем не менее. Армия еще осталась. Ну, держитесь. И самое главное, нам не упустить тот шанс, который у нас сейчас есть. Это Очень хороший. Если мы его упустим, то, я думаю, такого шанса не будет больше. Ну, все. Все. Пока. Я рад был с вами познакомиться. Давай, проезжайся. Добре, мы тогда... Все, до свидания. Все, до свидания, спасибо. Зараз у форс-мажорних обставинах треба допомагати, треба налагодити більш-менш такі умови, в яких військові можуть нести службу. А далі потрібно системні зміни, добиватися системних змін. З'ясувалося, що є правові проблеми, вірніше, їм потрібна правова допомога. Вони кажуть, уявляєш, видали нам зарплатню по 1200 гривень на руки і сказали, оце все більше не чекайте. Але в людей кредити вдома, там їх позривали з роботи, як я знаю, проблеми з залишиться, не залишиться це місце роботи за людьми. Ну, то такі. І зараз ми їдемо з юристами нашими, які вислухають, поскладають необхідні папери, заяви. Ой, які птички. Вот, это наши, можно выходить. Привет! Уже майже рідні. Привет, дорогой. Здравствуйте. Ну що? Доброго здоров'я, слава Україні, героям слава. Це юрист, і ось юрист. Так що, в кого є питання, проблеми. Можна в машині, щоб не це, там якісь... Да? Ну так, краще буду в машині, щоб ніхто не бачив. Так. Ви вивантажуєте ці спальники на кучку і на якусь. Спасибо вам, вийшло супер. Все ребята були довольні. А де ви спите? От на чому? Просто Я в машині. Без Без спальника? кроваті, просто на матрасах на полу, на землі. А зараз будемо на матрасах і спальник. Gal paliksim video fone ir galbūt žurnalistai norėtų užduoti klausimų teritorinės gynybos bataliono vadovui Olegui ar kitiems konferencijos dalyviams. Tai prašau. Mes galbūt atskirai norėsim pasikalbinti dėl to. Tyla tokia. Gerai, tuomet, jeigu neturime klausimų, tuomet ačiū už dalyvavimą ir klausimus užduokit savo ruožtu. Dėkui visiems dalyviams.